ner malaken yam kana diala content barwanya lingwa seme kanor online TV channel biya kamal anda manduni chang kwasnyak nong yarwanya titia banrodan palping kalyang den banarwacha ka kwi kore chetwok ka jongle kana unity state koren kontin yarka nuare ka yarka kume SPLA IO kana tin dialan kontin chano nga kan bej kontin chinat ka jek record chet ka tone kan kono ni ame jirame jidit ka Nuer 90B channel gorjen wojen der Nuer 90B channel der je support der subscribe ko der notification bell der je twain kom chete ka mishi brech da chamala chubuka je bana right ka quick core shi to kare which ka unity state unity state kana jongle ngai kon koreal content charen lat gwasame te goro de kon kangach kor ti dite kon te che tuok token ka kwingu ka liuna ka kwingu ka kan ton kan dial ban do badana token ga je ban je dealing gwasame ne shuja puru jeno jin bi Nuer online TV channel bi nyo nas ko ken ban chure roja dan gor kono de kono ling man tuok kore ngwan kana long okay man tuok kore which ka jongle state kana unity state men gwantin ko ken wona ka panal do bana kula focus kama to ka jongle kana unity state don't worry they need to one ke command written one take a look and karodian tite kamne ken te batch gwadana te ka dor tane me dane shi kuma me che to ko ngai kono no koreal to tin to ter ke de ne la de hala kadin kulu ya martin gwadana en chaga chup ke gorge jeno ba kanak ko ajanda la lat ke nation kontin la jitarun mulokan yala kana gorno biken civilian kun gwasnitin kon te katin biken ko wona ke biken kamak kam de ne karodian te ke kan solved la tere te kan te kan lat la lar kano mi mal mi ben la mal kamna la jalat ke men de ne ba beri cancellation bedetin la mala dan dong de ko kule let kel ke je tele mal mishalat so kuje mo la kana pe ka order mi ben ki gwala ni kan ngajen o chaka mak la kana gorno bi kan korum kan ter ana me kel dundo tin to kor kentena gwasame to gorano dere keling reason why she kore to ga je tin to go kor ti ti ke dera kan ngajen o kor to ken ka kuje menena ameniam la dak mala edan la collapse of the 2018 revitalized peace agreement ngai kondiale Malaysia tanke 2018 kam kirmiyadit kana Dr. Machar ka kortum gwade dane shaja tainten me shinaren marano bi mal bekoben ene me togo ka korke me dane chi kore togo lat kor 2016 gwade dane sha Dr. Machar shaja yene ka South Africa and when mo chu kana no ba mal ba tanke 2018 me chaptel chap ka kirmiyadit gwade dane sha kire che Dr. Machar che joitrar enteme shikire logo no be tam mal be jetan la male dane cha gorno ba laslet chelo no be je implement namane kel ko ngai kona gwano no ba mal ba je tan by the way very important ka South Sudanese Canadian okay President Salva Kiir failed to implement key part of the agreement chet formation of a unified national army lama dine gwaskel anyok security arrangement tande na ganka jere wika South Sudan toto chelok lama dine gwaskel ke dine kirmiyadi kene dine ki dine kirmiyadi ken dine Dr. Machar dega mat gwaskel la integration of forces re which kajupa toto chikiri che fail ko be ke implement Meridian gwasame mental ke power sharing at the state and local level per komni re which kuma ka lo do badana den mal de jelat ke je ka ta de michana cha ka kwan de rande ja kwan ka par ne ba kwan ka par ba laslet jalat ko kor gwade dani me ke 2018 me pai na urech cha power sharing cha jalel bat ka kore shi kil che bin chuj
so che gujeno she plan me dan e gor da las let che kan che olet so kujamo she gor no ba ak ko bene be power sharing deal dan inshallah kene Dr. Machar beje nyoko me peleja chura diala pay kon ka latin formation of a unified national army kene security arrangement ke gen power sharing at state and local level chu gono be kan dial be kayar no chu logo no be kala let gen do dan en to korodien ke jang en lokir me yadit ko ba mal beje laslet ka gwade jetel ngada che jenong kam Dr. Machar la kuma SPLA IO kene kuma SPLA IG ke kir kene Dr. Machar chi ngadien che chutelang guadamo ko di she ne ti la came in opposition commander in United State and Jonglei believe that Machar is no longer free and that the government is trying to weaken the SPLA IO leadership ko ngai kana gwanu an ta danan ci kin yadi jamal ci je lokaje no ci wona ko be Dr. Machar be yen so yen Dr. Machar e wich ka juba shamala mo ci je chu yar ka do badan ngi kanaje so mana dian gwata mani che de intin one ray wina diality ci ga no frustration like this frustration led some SPLA IO unit to break away and clash with SSPDF like Kir Mayadit army can Nathan County la kume SPLA IO especially in areas where power sharing was not respected goten kontin chamal chaje yatin chamal chaje perten so kan goten kontin shikori tokten chetke western equatorial state ti kume SPLA IO tiketin kayambio and then chamal chwa ko weekend konte chagolat ka power sharing ka general 2018 plus peace agreement deal ran inshallah lo chikim yadi chaje nyokomi dakaje namo karwade eno cha Dr. Machar chaje biyen te ka gwada me ka chanya dangro bakal ka pay dik ron kin dangro wide dangro wide te kontine so che nyoda gwano chikim yadi cha malamo che jeleli che yar they need to ngare wiki unit state kana jonglei che chiga teliur cap kanda anyok chicken la matin content pindian anyok chicken yadi point che kuma che jelu ka jonglei kana unit state waka panal goten content Dr. Machaten goten kon ngejen go to bom Dr. Machaten wal che Dr. Machache je yen ka chenya ndang red bakal ka pay dok ron kin dawro jan dangro dech no ka do mi yarana mal ka je ke chagu ge je kuma SPLA IO yarana mal namo jage de ni ko bi karodien gang ko cha de benak loro bang ka kwarun cha je yen kwa lebe intimidate lo nakaye mugori jeno baye nak wonde konentienten okay so na me che ter che jeno cha tegane to wanti chi tiai bo ka kuma SPLA IO ke tieda dana cha tiad ne ke ano che Dr. Machar che telwang che telot in area like Läär, Koch, Ayut and Fangak local command and militia are also fighting over control of oil field, access to food aid, ethnic revenge attack, Nuer vs Nuer, Dinka vs Nuer, Dinka vs Dinka, Nuer depending on these areas. To the other lad and we name so to terror the tin. Teach it to wal then chan your midget can yell again coromony, ko she Kir Mayadi che tagan wari amoy kangu kayo yai mo yo den biju ngo gwan ter manan dong tien kel ke jin Nuer so Nuer ka rudien nyenka jang bo nyenka ban all this thing that it ko chi Kir Mayadi chamal che logo no bejatan kene to la ken we alun jog mi shiga tiai ka korum shiga tiai ken it konte la SPLA IO mi shiran che jien che tiai ko kum Kir Mayadit ba jo jogo no lu ne jog wer yon kum SPLA IO yon jamai ko jin ngach gwag de al kon tiketin ki gotan kon tiketin ba jo kulano so me ken mai ken yat kum SPLA IO ka jin bi ka kum SPLA IO ka jin de cha jangat ke Kir Mayadit so ku mi cha mu position bo ka ter yal bi kap ani mi ma chi ko yot ba jo ling kum Kir Mayadit bikan kuma yo en jen katin bikan yuan ma chen wana mo bukor ba chutwok ba wen go shi kuma SPLA IO e chero da karwa de lokoro da karwa de ka do mi cha ka wi yar ka je Kir Mayadit so chi kuma SPLA IO te karego Kir Mayadit te karego gwasme okay gwasme de ko laron neten content yor yo pinketen da kamale Kir Mayadit okay chang mi lat kana no shinwari shi ka kori kana ngoge Nuer kan dor jana kan mak
Nuer kan dich SSPDF kan kana magla makane ke to kana ser ka fan ga ka unity state so anywhere gwada dan and to kuma SPLA IO tin ne de yatan kona chido ta ne de kon la kula maka teme ke ne care. Okay, without fully unified army, soldiers are still loyal to different commanders. Okay, these fragment loyalties meant that any small dispute can escalate into full-scale fighting, right? Right within enemy. So they control no kuma SSPDF by influence kirma yadit, be the top bekan where bekan kawanak bekan, anyok be kuma Dr. Riek Machar SPLA IO forces loyal to Dr. Riek Machar bukurian gang bekan maj bekan yong yot kan kirma yadit, no local use militia bo kana armed civilian bernight wujo ne ken so korong gwado be shooted be show marong gwado man ko shi adun de jako nakaya. So all this thing can in contain yar kamal, okay? So gwado me man gor kona bia banaling ma de ko larno kor tuoga ka kwiko nga me bete ka control kirm yadit ko jan dan te ten gwejen o mo Dr. Machar we jelo nya Dr. Machar ba free so gwejen o jan bi langde hen kir babat so kujamo ba mal ba jadel yar she be goron bi mal ba ten be kor be ten shang a shang liuna as long as jaga ko be te ka power so na me janana go nywa yakel ane bi ataka mal bye.